ulisema niko na matiti kubwa. Hii kitu kukasa Kai, you have a big boobs. No, hii kitu kusumbuana nayo. Like these are just things that you're gonna enjoy touching. Ni ukweli. Lakini sasa hiyo ni kubwa. Si ndio, at least inaweza tosha kwa mikono yako. Ina unalala hapo katikati. I'm all alone in a 5 bedroom. I'm not married. Only me and my small pet. By the way, nilisikia ukiongea mambo ya umbwa. Eti nani yako na umbwa akuuzie? I imported. Umbwa zinanunuliwa hapa Kariobangi. Una import umbwa. Siwali. Ndo yule pale. Imela? How much is that pet? 240,000. Yo umbwa ningekuonesha mahali inatoka 4,500. I'm telling you. But it's a pure material. I imported. Why are you importing so expensive things? Na kuna vitu za 4,000, 5,000. So this is what I always wanted to tell you. Yeah. I'm not this lady who is into family. Okay, I know you're not judgmental, but I'm not a lady who is too much into family because I've not grown where there's love, like nimeona wazazi wakiwa pamoja. That made me work so hard. Okay? Yeah. That is why I'm alone, I'm living the best life. Hata kama sita afford ile gari kubwa yenye nataka kudrive. I'm this lady who is gonna take hata heri nichukue kahaya. Nikwambia nipatie kahaya ni drive gari yako kubwa. Unapenda vitu kubwa? Yeah, I love big things. Like mimi napenda kitambi yako. Kai. Hii kitambi yangu kubwa. Of course, why should I be on a mind trying to nitafika kwa ndevu. At least kuna kitu ya kunipa stop. Watu wa kitambi unajua wako na problem moja. I don't care about the problems. At least hiyo kitambi itanisaidia ku Watu wa kitambi wako na one problem. And a very difficult problem. You should know that. Which problem? Ask the kitambi people. So I wanted to check it venye live imeenda like 4,000 people. This is something big for us. Which drink do you take? Drink. Water. Wow, what is that? It's a black label. I just got it from a club around that imports it. But me was jikate. You know, if there's one thing about me is that I love being myself. That's very good. Even if I was dating you, I would tell you that I'm making 3 million monthly. I'm making 4 million monthly. So as my man, I'm paying rent 300,000. I want to import this car. I want to do this. That is sasa ukikunywa hiyo pombe, ukikunywa hiyo, she will become honey. But I have your pictures. Why are you smiling? The way you are saying. I have your pictures and I know where to get you. Jesus.